Ndabahaje mwiriwe mwese canke mwarabutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 19 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba mu bice bitandukanye. Turabwira ko ku mugoroba kuri ubu ngubu igisirikare cya FDNB na FARDC bakoze operasiyo ikomeye mu majyepfo mu rwego rwo kwimura ku byari byakozwe n'izasarambwe mu bice bya Rurambo, aho twirwaneho n'izasarambwe basa naho begejwe inyuma. Biro bikaba bikozwe muri riposte strategique nkuko biriko biragenda byibonekeza. Turaza kubabwira uko ibingibi byagenze, tubabwira ibijyanye na Mouvre d'Insecrement, tubabwire kandi operation de nuit combat nkuko biriko biragenda byibonekeza. Turababwira commando special yoherejwe ngaha, tubabwira ibijyanye na barrage de artillerie uko bikozwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na technique de diversion ndetse ibi bikaba bijyanye n'amayira akomeye yakoreshejwe mu bice bya Mibunda. Bikaba hari ibintu kandi bivugwa ko bizatangiye ku mugoroba mu buryo butunguranye. Turaza kubabwira ibijyanye na renseignement tactique ibonekeza ngaha, turebere hamwe kandi bijyanye na mini resistance ambush protected zazanwa ngaha. Turababwira Bakata TB2 Wing Longe 2 yironi drone ikomeye yifashishijwe mu bijyanye n'ubutasi. Turarebera hamwe kandi uburyo coordonnées GPS précise ziriko zirakoreshwa na FDNB mu rwego rwa arme longue partage nkuko biriko biribonekeza. Turaza kandi kubabwira ko ibi bibaye nyuma yuko bamwe mu baturage bahise batabaza bavuga ko inzu zirenga 37 zangiritse ndetse imirima yari hinzwemo ibiribwa nayo ikaba yangijwe n'ibisasu byarashwe hagati y'impande zombi. Turarebera hamwe operation coordonnée bitero byateguwe kandi bihuriweho mu rwego rwo gukora neutralisation definitive bizateguwe n'igisirikare cy'u Burundi. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye, ahitwa Lusimbana, ahitwa Ruzurika, ahitwa Rushimboka, ahitwa Munanira, ahitwa Kalonga, ahitwa Kalundu, ahitwa Useni, ahitwa Ndego, ahitwa Kigongo n'ahandi hatandukanye. Turaza kandi kubabwira n'ibiri kubera mu gice cy'u Burundi cya Gatumba. Abanywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye yo ku mirongo y'imbere y'urugamba, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye itushyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ni ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 19 mu kakaro 2025 nibwo ingabo z'uro n'ibihugu bya Repubulika Iharanira Rusange ya Congo Force de Défense Nationale du Burundi zagabye igitero gikomeye mu rwego rwo kugira ngo bigize inyuma abarwanyi batwirwaneho ku munsi w'ejo bitari byagenze neza. Mbere ko twinjira ku bizakozwe, reka tubanze tubabwire uko byagenze ku munsi w'ejo ndetse nuko ubu iyi defensive ikozwe. Mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu kwigenekerezo rya 18 mu kakaro 2025 twirwaneho yarwanye inkundura ubwo yasubizaga inyuma ibitero by'ihuriro by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zari zagabye muri ibi bice bya Rurambo. Bikaba rero bizaragaragaye ko uruhande rwa FARDC rutitwaye neza muri imirwano. Biro nibikuye mu butumwa twakiriwe bwatanzwe bugira buti twirwaneho yakubise abazingabo z'u Burundi n'iza FARDC zari zigabye ibitero mu mihana y'abanyamurenge mu Rurambo, zagabye ibitero kuri twirwaneho. Urugamba rukaba rwabereye mwirango ryo Rwikobo, niko amakuru twakiriye bigaragaza. Ni mugero ubutumwa bwakomezaga bugira buti kuri ubu abarwana ku ruhande rwa leta bageze ahitwa mu Rudefu, iyo baturutse bagaba ibitero bahunga banambuwe n'ibikoresho bya gisirikare biri imbunda iremereye ya 12 n'izindi zo mu bwoko bwa mashirigani ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Kalachnikov. Ibi bitero biri huriro ry'ingabo za leta zari zabitangije kuva ku munsi wo kuwa 4 w'indwi, zikaba zarabigabye zivuye ahitwa Musango, ahitwa Rudefu. Mu gitondo bakaba barakomereje mu gace kahitwa Rwikobo no mu bindi bice aho bari bagabye ibitero. Ariko nkuko amakuru akomeza abisigura,
uyu munsi ntibyagenze neza nk'uko biriko biribonekeza. Kuri ubu izatwirwanaho n'izasarambwe ziragenzura kari agace kagabweho ibitero, ariko ntabwo baraye bagafite mu gitondo bari bakagenzura. Reka turebe rero uko ubu iyi defensive ikozwe ndetse n'uko kuri ubu amakuru adushyikira abivuga. Hakozwe bizwi nka riposte strategique, bikaba ari bizwi mu gisirikare cyane mu rwego bari bagamije kuba basubiza inyuma ndetse bakambura ibice nabo bari baraye batagenzura. Biravuga ko rero hakozwe ibizwi nka Moavre Insacrement, imyubakire yo kugota, aho bitangazwe FDNB yashyizeho uburyo bwo kugota imisozi ya Rurambo, yahitwa Inkwara, hitwa Rugwikubo, hifashishijwe platoons, amatsinda y'abasirikare mbato, hagamijwe kubuza twirwaneho gusohoka cyangwa se kubona aho ihungira. Iyi Moavre ikaba yagizwemo n'ingabo za FDNB zaturutse mu gice cyahitwa Masango n'ahitwa Rudefu, aho bari basubiye ku munsi w'ejo. Biravuga ko rero hakozwe operation de nuit combat nocturne, igitero cya nijoro, aho bivuga ko bikozwe muri uyu mugoroba, aho kuva ku isi ya saa 11:30 ku nshuro ya mbere FDNB yakoresheje ikoranabuhanga ryo kurwana nijoro, night vision infrared scopers, aho abakomando special inzobere mu bijyanye n'intambara bateye ku isaha ya saa 11:30 bifashishije fils de sécurité silencieux, imbunda zitagira urusaku mu rwego rwo kwinjira bitunguranye muri ibi bice. Biravuga ko rero hakozwe barrage d'artillerie kurasa ibisasu mu buryo bukomeye. Mbere y'iki gitero gikomeye FDNB yakoresheje obasoir de 122 mm hamwe na mortier de 60 mm ndetse na 91 mm, aho bivuga ko baturutse mu misozi yitwa Gatanga n'ahitwa Masango bagamije kurandura ahakekwa ko ari ibintu bikomeye byatwirwandeho. Hari kandi na rocket RPG-7 zakoreshejwe cyane cyane mu kurasa ibisasu, bikaba rero byagiye bisenya bikomeye ibirindiro byatwirwandeho mu buryo butigeze bubaho, nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo buramvuye. Biravuga ko kandi hari gukoreshwa tactique de diversion, amageri yo kuyobya, aho FDNB iri gukoresha itsinda rito riturutse ahitwa Mibunda ryagiye rigira ibikorwa rikora byo gutwika ibice byagenzurwaga na twirwaneho kugira ngo babashe gukaza ibitero, ndetse nabo bahanganye babashe kugira ubwoba bakizwe n'amaguru mu buryo bukomeye. Ibiro bikaba ari bitanzwe n'amakuru dukuye ku baturage batuye ahitwa Kibinjura ndetse n'ahitwa Kalinge, nk'uko bariko barabidusigurira. Biravuga ko mu gihe cy'amasaha 3 iyi mirwano yamaze itegurwa mu gihe cy'iminota 30. Kuri ubu hamaze kugaragara urugamba rukomeye, aho bitangazwa kugeza ku isaha saa 12:30 ibirindiro byatwirwaneho biri mu nkengero Rurambo byari byamaze kuraswaho bikomeye ibisasu birenga 80. Abasirikare barwanira mu misozi barwanye bikomeye, ariko batunguwe n'intwaro nshya lance frame tactique ziriko zirakoreshwa n'igisirikare cya FDNB. Amakuru ava ahantu hizewe muri etat major ya FDNB aragaragaza ko igitero cyatewe n'amatsinda y'ingabo zibarirwa muri kompanye Brende Mobile, ingabo zifite imodoka z'intambara zifite ibyuma bikomeye. Izi modoka zirimo mine resistance ambush protected zakoreshejwe mu gutwara abasirikare bagabye iki gitero mu buryo budasanzwe mu nkengero zahitwa Rwikobo, nk'uko biri kwibonekeza. Mu gikorwa cyavuzwe cyane cyakozwe na FDNB bakoresheje drone za gisirikare zo mu bwoko bwa Bakatar TB2 ndetse na Wing Long 2, zikaba zakurikiranye ibikorwa bizatwirwaneho guhera ku isaha saa 9 z'amanywa kugeza ku isaha ya saa 12:30 bw'ibi bitero bizatangiraga. Biravuga ko izi drone zatanze coordonnées GPS précisées, aho izasarambwe zirereye ku birindiro byatwirwaneho, bigatuma baraswa neza n'ingabo zikomeje gukoresha intwaro zo mu bwoko bwa Rutoyin Arme Longue Portée, nk'uko biriko biragenda byibonekeza mu makuru akomeye turi guhabwa n'intwazangabo zagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba nga mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Nyuma y'iri somo rikomeye ryatanzwe n'ibiro rya FDNB, biravuga ko umutekano wagarutse mu duce twa Rurambo, ahitwa Inkware, ahitwa Rwikobo, ahitwa Masango. Abaturage bari barahunze, biravuga ko basubiye mu byabo, nubwo rero hari ibyari byaragiye byangirika
birimo inzu 37 zasenywe n'ibisasu ndetse n'imirima 60 y'abanyamurenge yangiritse mu buryo bukomeye cyane, bikaba bizaturutse ku mirwano ikomeye iri kuba. Abasasanguzi mu biz'imirwano b'akarere baravuga ko FDNB ikoze igikorwa gisa n'igihindura isura y'intambara mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Twirwane ikaba yarahungiye mu bice bitandukanye kugeza ubu. Baravuga ko bari bamwe mu bijombo no mu nkengero z'ishyamba yitwa Kavumu, aho bivugwa ko bari gukusanya abasirikare bashya kugira ngo babashe kwisuganya. Nubwo Twirwane yari ifite amahirwe yo mirwano yegereye abaturage bizwi nka Operation Coordonnée, bivugwa ko rero ibitero byateguwe neza ku buryo buhuje inzego za FDN bizatumye irakazwa bikomeye n'ibikorwa. Ibikorwa byinshi by'ingabo zihuriyeho birakomeza hagamijwe ibizwi nka neutralisation definitive, gutsinda burundu iyo mitwe yitwaje intwaro. Nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo buramvuye, biravuga ko Uvira rero n'umwe mu gisagara gikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri leta y'intwaro rusange ya Kongo mu buseruko bw'iki gihugu n'ubumanuko. Uyu mujyi rero ukaba uherereye mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, ukaba ari umuyoboro w'ubucuruzi buhabwe ndetse n'ubuhahirane n'ingendo hagati ya Kongo n'u Burundi. Ariko kuri ubu ngubu iki gisagara kikaba kitari kugaragaramo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi bitewe n'uko imirwano ikomeje kugenda ihasatira. Mu mwaka wa 2025 nibwo rero byagiye bitangazwa ko uyu mujyi ushobora kwigarurirwa biturutse ku kuba izasarambwe zaragiye zigaragara mu bice byegereye ahangaha. Biravuga ko kuri ubu ngubu mu gice cya Uvira ahitwa Kalundu, Kavimvira, Runingu kuri ubu hongerewe igisoda FARDC ndetse ikaba ikomeje kugenda igaragaza uburyo bwo gucunga umutekano bitandukanye no mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero hari guhindurwa ibijyanye n'imicungire y'umutekano, hatangiye gukorwa installation d'un nouveau poste de commandement avance, gushyiraho ibirindiro bishya by'ubuyobozi bukuru ubw'ingabo mu nkengero z'ahitwa Kalundu. Hafunguwe poste de commandement avance, bivuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za leta bwimuriwe hafi y'ahari ikibazo kugira ngo imiyoborere y'intambara ndetse n'umutekano bibashe kuba byagendana n'uburyo bwa commandement de proximité nk'uko bivugwa ndetse bikagenda byibonekeza. Iri kirwa ry'iyo poste de commandement avance biravuga ko ari hashyizwe officier supérieur ndetse kavuga ko rero abayoboye urugamba niho bari. Hari kandi unité de renseignement stratégique, amatsinda ashinzwe ubutasi buhanitse. Hari kandi equipe de contre guerrilla, inzobere mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yamaze kurungirwa ahangaha. Mu yandi makuru ariko aradushyikira ngaha arasigura uburyo ki hakozwe renforcement de la présence militaire, aho bivuga ko bongereye umubare w'abasirikare bahagarara ku mirongo imbere y'urugamba mu rwego rwo gukaza umutekano. Inzego za gisirikare zohereje muri Uvira ibizwi nka de bataillon d'intervention rapide, bataille ebyiri z'intamba z'abarwanyi kabariwe bashinzwe ibikorwa byihuse. Hari kandi une brigade blindée regari, iyi ni brigade ifite imodoka z'intambara zoroheje zigomba kuba zakoreshwa zizwi ku izina rya véhicule blindé regari. Hari kandi imparatoon de spécial dominé, itsinda rishinzwe gutegura aho ingabo zinyura no kurwanya ibisasu bishobora gutegwa mu butaka ndetse bikaba birimo n'inzobere mu kuba byasambura ibisasu. Aba basirikare bose boherejwe bafite imyitozo ikomeye, bakaba rero barahawe amasomo akomeye ya formation commandement et civilisme, imyitozo yo guhangana mu buryo budasanzwe. Biravuga ko kandi hari ikizwi nka déploiement par zone sensible, kohereza abasirikare mu duce dufite ibyago byinshi. Ibikorwa byakozwe n'ibikubiye mu bice bitandukanye. Mu gace ka Kavimvira hashyizwe unité de reconnaissance, itsinda rishinzwe kumenya aho umwanzi aherereye ndetse no mu nkengero za Runingo mu bice bitandukanye hajya hashyirwa compagnie de anti-embuscade, amatsinda ashinzwe guhagarika ibitero byo mu nzira. Hari kandi mu ishyamba ryitwa Kiriba hashyizwe cellule de drone de surveillance, itsinda rero rikoresha drone rigenzura ibi bice ndetse rigatanga amakuru muri commandement Uvira. Biravuga ko rero kuva ku igenekerezo rya 10
n'itanu. Kugeza uyu munsi ku igenekerezo rya 19 hafashwe ingamba zikomeye zo kuba bakora ibishoboka byose bagakora operation Tonnerre de Tanganyika, igikorwa cyabereye mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika hifashishijwe vedette rapide de combat, amato yihuta y'intwa y'ijya gisirikare. Kuri ubu ngubu yateguwe kuko bivugwa ko mu gihe cyose umwanzi yakinjira hagomba guhita hazanwa abasirikare bakomeye mu kurinda, by'umwihariko dore ko igisoda cy'u Burundi kigaragaza ndetse kivuga ko gitewe ubwoba bukomeye no kuba Uvira yaba tombe bishobora gushyira mu byago bikomeye n'igisagara cya Bujumbura. Hari kandi operation Sable du Sud, igikorwa cyabereye mu misozi yitwa Keringi, aho ingabo zigiye mu matsinda mato zigata mugaho zifite gahunda ya nettoyage gukuraho ibirindiro by'inyeshyamba. Mugero bitangazwa kandi bisigurwa ko ibi biriko biragenda bikorwa byose ari ibintu bigenda byangiza ibitari bike. Hari kandi biri kuvugwa bijyanye na strategie de quadrage, ubwirinzi bukozwe mu buryo bwo kugabanya igice mu duce duto. Ibikorwa byakozwe hifashishijwe cartographie tactique, ikarita ya gisirikare igaragaza ibice bya Ruziruka, Gatumba, Rushibuka, Karondo n'ahandi. Hashyizweho point de contre fixe et mobile mu rwego rwo kugira ngo bagenzure umutekano mu buryo budasanzwe. Hari kandi strategie de contre insurrection, ubushobozi bwo kurwanya ndetse no kuba bafasha abaturage kuba batagirwa ingaruka zikomeye n'imirwano. Hashyizweho brigade philologique, itsinda ryigisha abaturage uko bagira uruhare mu mutekano. Hari kandi programme de assaitement volontaire, gushyiraho gahunda isaba abaturage gutanga intwaro ku bushake ndetse no kwirinda gucumbikira abashobora kuba bahungabanya umutekano no kwirinda gukorana n'iza sarambwe. Nubwo rero ibikorwa byagenze neza, biravuga ko rero muri ibi bice hakomeje kugenda hagaragara imbogamizi zikomeye zirimo mine artisaneri, mine zakozwe zishobora kuba zaturika mu buryo butandukanye zashyizwe mu bice bitandukanye. Hari kandi usage de camouflage extreme par l'ennemi, aho bitangazwa ko rero hari ibanzi bagiye bisha mu mashyamba ndetse no mu bindi bice bashobora guhungabanya umutekano bakoresheje systeme ya camouflage. Hari kandi manique de couverture aérienne constante kubura indege za gisivili ndetse n'indege za gisirikare nk'uko biriko biribonekeza. Biravuga ko rero iki kirere kubijyanye n'uko FARDC yakakira ibikoresho biri kugenza bibagora, kuko yaba indege za gisirikare ndetse n'iza gisivili zishobora kunyura muri ibi bice mu rwego rwo gutinya ko zishobora kuraswa n'umwanzi. Kuri ubu rero nyuma y'ibi bibazo hafashwe ingamba zo kuzana unité de aviation tactique regari, indege nto za gisirikare ndetse zikaba mu minsi mike zigiye gutangira gukoreshwa, harimo n'izidatoborwa n'amasasu. Hari kandi systeme yo gukoresha drone. Hari kandi renforcer deux unités cynorophiles, abasirikare bajyana n'imbwa zitoza, zikaba rero zibashobora gusaka ibisasu ndetse no kumenya hari za mine zishobora guturika isaha iyo ari yo yose. Biravuga ko rero kuva igikorwa FDR, FARDC na FARDC batangira ibikorwa, hari impungenge z'uko FDR ishobora kuzungukiramo nayo ikaza kubafasha, ariko bo ku ruhande rwa leta ntibigeze babihakana cyangwa se babyemere. Kugeza ubu rero biravuga ko hari gahunda yo kuba bacunga umutekano mu bice bya Ruziruka, Karondo ndetse no mu bice bya Runingo. Bavuga ko rero ibiri kwa mu gihe muri Uganda ho amakuru akomakomeye y'ibyavuyo ndetse n'ibyabaye yatunguye abatari bake. Ni General Ken Rugaba Muhozi wise Bobi Wine Umurundi. Reka tubabwire iby'iyi nkuru. Umunyapolitike Robert Sentamu uzwi nka Bobi Wine akaba arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yiswe Umurundi. Bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Rugaba Muhozi akoresheje urubuga rwa yagize ati Kabobi nkuko akunze kumwita akanya-Uganda ni Umurundi. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda anamaze iminsi yigamba kuzata muri yombi Bobi Wine. Yongeye kugira ati tuzamwigishiriza urugamba mu ndake. Nyamara General Muhozi siwe ubaye uwa mbere wise Bobi Wine Umurundi, kuko ubushize na Frank Gashumba ukuriye abanya-Uganda bafite inkomoko mu Rwanda yavuze ko afite ibihamya by'uko uyu Bobi Wine ari Umurundi. Gashumba avuga ko ibi ahari mu mwaka wa 2023 ari kuri televiziyo NBS. Yagize ati abantu benshi biyita Abaganda ariko sibo
Kayanguru ndabizi afite inkomoko mu Burundi ndetse akaba ari umurundi 100%. Kugeza ubu ntacyo Bobi Wine arasubiza ku byo avugwaho, ariko inshuro nyinshi umunyapolitiki akaba n'umuhanzi yakunze kuvuga ko akomoka muri Uganda, akavuga ko rero ibi biri kuba ari ibintu bigenda bivugwa ariko mu by'ukuri bidafite aho bihuriye. Mu yandi makuru meza ari ku banyekongo, abanyeshuri b'abanyekongo biga muri GSSCC Groupe Scolaire Consulaire Congolaise riherereye i Gikondo mu mujyi wa Kigali batangiye ibizamini bya leta byateguwe na leta y'intwaro rusange ijya Kongo. Ibi bizamini bizwi nka Test National de Selection et Orientation Scolaire et Professionnelle bizatangiye ku igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2025 muri rusange. Umuyobozi w'ihuriro ry'abanyekongo baba mu Rwanda Dr Awazi Raymond yatangaje ko abanyeshuri biga mu mwaka wa 8 muri GSCC batangiye ibizamini kandi ko biri kugenzurwa n'aboherejwe na leta ya Kongo. Dr Awazi yagize ati ikizamini cya leta cyabo mu mwaka wa 8 cyatangiye kandi abagenzuzi bakiriwe neza i Kigali, birakorwa mu mahoro. Biragaragaza ko mbere yuko aba banyeshuri batangira kumugaragara ibizamini babanje kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyabo Gift Congolaise. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Nduhungirehe ku igenekerezo rya 18 mu Kakaro yifurije aba banyeshuri gutsinda ibizamini, aho yagize ati aba banyeshuri b'ishuri ry'abanyekongo rya Kigali bari gukora ibizamini bya leta by'umwaka wa 8 bifurije insinzi. GSCC yigamo abana b'inshuke, abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, abo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri biga amasomo arimo ubutabire, shimi, ubumenyi bw'ubuzima, biology, ubucuruzi ndetse n'imiyoborere. Kuri ubu bakaba rero bakomeje gahunda y'ibizamini mu mahoro ndetse n'ituze. Ni nuko dusoje abanywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye Ushyonde Sabore, biyongere mu muryango batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomakomeye byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.